Pozivam Bragovane da otpjevaju 2 pjesme, a neka se pripreme Drago i Mile. Muzička pratnja je Đoka Trgić Šargija, violina Goran Bijelić. Pozdravljam sve prijatelje pjevače. Ako bude poneka oplaza obazov sa zadnji pjevači, nemojte zametati, Boga ove godine i suša, pa neće ni roditi ništa sredno. Pa nek bude pozdravljam sve vas od izvorne grupe Bragovani. U našem veselu bio jedan Garo, pošto voli prga po noći šetak. Da reći, gdje speću. Pozdrav sve koga nisam vidio, a dugo, dosta ljudi nisam vidio. Ne da, poljoprivreda, bunarski radovi, suša, eto, kašto. Tako idemo, pozdrav sve vas, ajmo momci. Dođe.